Baya Boniface. Ntugwe mwa Kenya mwa ngavana Kawira chikira kyoko na keborisi mathaka thombo na nyumene kuma. Nenda atongeria na kariba kaunti ya Meru na bachumirite kumeneria karikare Nthoni ya ngavana Kawira. Bakiaria kulukini bameneretie kanju ya mangavana bakiwoneka bakuika Kawira. Nenda kwairia ha Meru Nthoni bakiwonenda ntubone babatire kwithira bakiabana abu no ntwa Meru ni babekirite kiratu geni baba kumenya na reke obainya. Nyuma ya kisangasa kumira ntere chero ige sentimenti ngavana Kawira akiwa na watine borisi ni ontubo wike ngombe ntere u untubura bore ani nabone munene wa borisi nende bamo batongere ba Meru ne bachumire ite komeneria kare akiari mutheteri wa Kyoto Celeste Dhwanira awita eta koti kiume tutite kuthitanga ngavana Kawira ni ontubo kuandika traffic marshal kiuta tena watho inkwenda kuga gavana Kawira Mwangaza nare miko thingata mawatho na advice iria recommendations iriko the county assembly ni onto mubango jajura jwa ngombe juria araikire na akurukirwe ni budget ni county assembly nero agaikie tina policy na nitukuona nare mi buru kuthingata mawatho jaja na sheria cia county assembly oni ndethuranira Celeste Mutuma kiumia twitete nkajo kietagaria mbite kotini muthitange ni onto ni resources cia thirikari akotumira bothoku tutekomenya ora kuthithia procurement mutaratara jo procurement tutekomenya ora ku identify antu baba batikunenkerwa ngombe that is discrimination tutekomenya inya ngombe unari kwa sourced kuma nawe mukaririete wa kiama keno peo Meru Daktari Julius Mbijewe na meneretie ngwatano ya mangavana ni ontubo kuandikira rwangiro borisi bebore borombe urekeri ngavana Kawira akiwa ngavana Kawira atawati ende ni kara chietheti na wati na kude mangavana babareke ukumira mantu ya kaunti ya Meru ngavana ni ndramara chethere gutio thirikari ira mugwatite na tontubu tukera Council of Governors itongeretwe ni chia wayo ani wa IGORO keep off manto ya Meru. Yes. Na kedro otigwa ki Meru tukwera na kichongo nyake no ndokije. We want to tell Annie Waiguru, the chair of Council of Governors and the entire Council of Governors in Kenya, keep off matters of Meru. Yes. It is very clear, the country knows, the world knows that Annie Waiguru, you had gone to the president to talk on behalf of Meru. You were never sent by the Meru people at all. And for now, the process is on. Nteto yene watimbaru ne muthuji mathabu bisine bo seneta Karimijero urawete ngavana Kawira na bathukiretiretwa ya ikuroba county ya Meru. Kawira na embarasete atongeria bonthe ba ekuru ba Meru na ba Kenya. Na bira Kawira arairete roigegoro aretire kwa mutori wa speaker wa Meru Ayubu Bundi. Nonto na kumenya impeachment process ni ambiriretie karetete kenda ambiria kuinsight antu baroiga against speaker Meru nonto na kumenya impeachment processes ni ambiriretie turara kwera Kawira atire rira wetra kithi ku launch one dairy one household wetra na ngombe itandatu lakini yoro nonto ni okoleo raiketie chini ya maji wetete na Land Cruiser 10 na Prado 20 wiketie ngombe emwe ngombe inya yaitwe na ngombe kuona ni kinyayo ngone kwenda daktari ureta kwa mutori wa Ayubu Bundi ukiwa ni mubango thirikari na tukimenya ni okolea kato kwenda okura Kawira Mwangaza batu turatori ba Meru tori wa monkarara wa kulukia policy okolokera bunge Meru emanto akwa ya na ngombe tore atori ba Meru totete kiria we antore ne sieto in the name of okolea ukiwa imo program thirikari we akwa ya na ngombe kaite ni ukauna we mutetheria wa mubunge wa Embe South John Paul Murigi na urite CS gendeke wekira Kawira mpene ni untubo chokyo okolea na murango ya nyuma na mukanetie tuteto tukionokera ne okolea ituteto tukionokera programs ina ciondo kuthithia eora ruwe tokolea seneti ni ekwero keep off murea ke program seke thirikari na omero indrone murea na arare au ko kethure kindeke mwana wetu kuma rutero thaka mukoyo na twekete mpanga muyoke mara moja na sokero okolea ibare amukuru oke au na itwa muonere na ikwatwekire murea na keep off kile program seke thirikari.